Kun Sagalee Bilisummaa Oromooti. Sagaleen Bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun Sagalee Bilisummaa Oromooti. Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya Sagalee Bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirra bakka jirtan maratti nageenyi keenyaan kabajaaf jaalala sinaa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu harri Sadaasa 8 bara 2017 boru Sadaasa 9 bara 2017 waggaa 12 har'aa Sadaasa 9 bara 2005 jechuudha. Addi Bilisummaa Oromoo guutummaa uummata Oromootiif fincila diddaa gabrummaa akka mootummaa abbaa irree wayyaan irratti gaggeessu waamicha dabarsee ture. Harrigaa jala bultii waggaa 12ffaa guyyaa fincilli diddaa gabrummaa guutummaa uummata Oromoof adda Bilisummaa Oromootiin waamichi itti godhamedha. Waamicha kana hordofees uummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa lixaa biyya alaa fi biyya keessaa mootummaa abbaa irree wayyaan irratti fincila finiinsuu eegale. Egaa gootonni hedduunis fincila har'a sadarkaa amma irra jiru kanarra gahe kana geessisuudhaaf wareegamanii jiru. Gootota keenya wareegamaniif kabaja bara baraa jecha qophii keenya har'aaf qabnuun isin beeksisa. Qophii kana beeksuudhaan hanga xumuraatitti kanan isin faana turu an baarantuu gadaati. Akkuma aadeffatame oduun hangafataa. Oduu taansuudhaan immoo Sadaasa 9 waggaa 12ffaa guyyaa fincilli diddaa gabrummaa adda Bilisummaa Oromootiin itti labsame ilaalchise ijoo dubbii adda Bilisummaa Oromoorraa laatametu isin bira ga'a. Isa taansuudhaan immoo haaluma wal fakkaatuun guyyaa fincilli diddaa gabrummaa guutummaa uummata Oromoof itti labsame waggaa 12ffaa kana ilaalchise gaafii fi deebii dargaggoo Lammii Beenyaa waliin taasifne kutaa 4ffaa fi kan xumuraa isin naqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttaan isin ceesisa. Radeeboodhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliin an waaqonoleeti. Baha Oromiyaa keessatti weerarri liyyuu haayilii poolisii Somaalee itti fufuu irraa lammiileen Oromoo ajjeefamuun itti fufe. Akka odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabe addeessutti tibbuma kanatti tarkaanfii garjabinnaa liyyuu haayiliin Somaalee wayyaaneen bobbaafaman ona mi'eessoo keessatti ilmaan Oromoo irratti fudhataniin Siraaj Irboo Gootoo, Hasan Saalii Hasan, Ahadam Saalii fi Saalii Ahmad Saalii jedhaman ajjeefamaniiru. Bifuma wal fakkaatuun gidduma kana araddaa qiqqilfiitu jedhamutti lola uummata naannichaa fi liyyuu poolisii wayyaanee gidduutti ta'een Abdallaa Alii fi Alii Ahadam Waaree jedhaman lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u, Adam Waaqoo fi Hasan Dhaddachoo kanneen jedhaman akka malee madaahuun hospitaala Finfinneetti akka dabarfaman ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa Mayyuu Muluqqee bakka Roggee jedhamtutti waraana liyyuu haayilii Somaalee fi ummata Oromoo jidduutti walitti bu'iinsa taasifameen ummanni Oromoo tarkaanfii ittisaa taasiseen
4 ajjeese tokko madeesseera. Ummata irraas Yusuf Xayyibii fi Hamid Ahmad kanneen jedhaman madaa'uun hospitaala Yuunivarsiitii Haroomayaa Hiwoot Faanaa jedhamutti kan yaalamaa jiran yoo ta'u, Sa'id Doolaal kan jedhamu ammoo araddaa Biqqootti wareegamuu isaattu ifa ta'e. Achum Harargee Bahaa Onafadis bakka Irer jedhamtutti waraanni Liyyuu Haayilii Sumaalee lola Sadaasa 5 bara 2017 ilmaan Oromoo irratti baneen ilmaan Oromoo 2 madeesseera. Ummanni ammoo tarkaanfii ittisaa taasisee Liyyuu Haayilii Sumaalee 4 booji'ee 3 madeessuun tokko ajjeesaniiru. Bifuma wal fakkaatuun Harargee Lixaa Ona Daaroo Labuu Araddaa Ejeret jedhamutti waraanni Agaazii lola ilmaan Oromoo irratti baneen ilmaan Oromoo Huseen Hajjii fi Rashad Ahmad Galamsoo jedhaman kan keessatti argaman akka ajjeesan ibsameera. Godina Shaggar Lixaa Amboo fi naannoo isheetti waraanni Agaazii fi poolisiin federaalaa uummata bahaa gala dhoowwuun dararaa jiraachuutu dhagahame. Akka odeessi maddeeni addeessutti Sadaasa 6 bara 2017 irraa kaasee waraanni Agaazii fi poolisiin federaalaa manneen barnootaa sadarkaa garaagaraa keessa qubachuun jeequmsa uumuurraa barattoonni barnoota isaanii addaan kutuuf dirqamuu gabaasaniiru. Kana malees mootummaan faashistii wayyaanee guutummaa magaalaa Ambootti waraana heddumina qabu bobbaasuun ummata naannichaa fi qeerroo barattoota dargaggoota Oromoo doorsisaa, reebichaa fi hidhaa itti hammeessuun baafii gala dhoowwuudhaan goolii uumaa akka jirullee maddeen ifa godhu. Kaaba Oromiyaa Wallootti diddaa sirna wayyaanee irratti dhalatee wal qabatee namoonni hidhamaa jiran. Kaaba Oromiyaa Wallootti Sadaasa 5 bara 2017 qeerroon magaalaa baatee ummata naannichaa waliin ta'uun mormii balaaleffannaa mootummaa faashistii wayyaanee irratti geggeessuudha maddeen naannoo sanii kan ifa taasisan. Akka kanaanis waraqaa waamicha diddaa magaalaa keessatti raabsuun mormii taasisutu dhagahame. Ilmaan Oromoo warraaqsa taasifamaa jirutti waraana wayyaaneetiin qabamanii mana hidhaa magaalaa Sanbatee keessatti hidhamuun dararamaa jiran Muhammad Aliyyuu, Sayyid Usmaanii fi Abduu Xinqish akka ta'anidha maddeen keenya kan addeessan. Oduu xumuraatiin ummattoonni Itiyoophiyaa keessa jirtan hundi akkasumas jaarmiyaaleen mormituu sirna wayyaanee ta'an marti wal ta'uudhaan sirnichatti xumura gochuuf akka waloon hojjetan tumsi ummattoota bilisummaa fi dimokiraasii gaafate. Akka ibsi waajjira miidiyaa odeeffannoo fi qunnamtii tumsichaa hubachiisutti koreen hariiroo alaa tumsa ummattoota bilisummaa fi dimokiraasii Sadaasa 1 bara 2017 haala yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessaa irratti marii gaggeesseera. Ummattoonni Itiyoophiyaa roga biyyattii hundarraa mootummaa abbaa irree wayyaaneetiin wal hudhanii lubbuu qaalii wareegaa akka jiran kan addeesse ibsi tumsichaa. Murni faashistii kun ammallee aangoorra of tursuuf golgaa adda addaatiin shororkeessummaa sadarkaa mootummaa state terrorism tarkaanfachiisaa jira jedhe. Haala qabsoon ummattoota daraan jabaatee fi hammeenyi wayyaanee daangaarra taree keessatti humnoonni siyaasaa biyyatti garaagarummaa qaban moggatti dhiisanii waloon qabsoo qindeeffatanii hojjetuu dhabuun gartuun TPLF akka yakka ummattoota biyyattii waliigalaa irratti raawwataa jiruu fi aangoo isaa akka itti fufuuf kan gumaachu ta'uu hubachiise. Walgahii kana irratti shira xaxee fi lola labseen dhumaatii wayyaaneen lammiilee walitti buusee dhaqqabsiisee fi itti jiru irrattis kan mari'atame yoo ta'u haalli Oromoo fi Somaalii, Oromoo fi Sidaamaa, Amaaraa, Affaar, Oromoo fi Gambeellaa jidduutti fi bakkoota biroottis tahaa jiru umrii aangoo dheereffatuuf kan sirnichi tahe jedhee raawwataa jiru ta'utu jala sararame. Koreen hariiroo alaa tumsa ummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii dhimmoota kanneenii fi kan biroo ummattoota Itiyoophiyaa keessaa ilaallatan dabrees nageenyaa fi tasgabbii naannichaa irratti erga gadi fageenyaan mari'ate booda ibsa Sadaasa 5 bara 2017 baaseen tarkaanfii furmaataati ka jedhees kaaheera. Akka tumsichi ibsa isaa kanaan addeessetti rakkoolee kanneen furuudhaaf konferansii bal'aa dhaabbilee fi murnoota dhimma biyyattii nu ilaallata jedhan hunda hammate hatattamaan qopheessuun marii geggeessuuf waliigalteerra gaheera. Waan ta'eef ummattoonni Itiyoophiyaa keessaa hundumtuu haal duree tokko malee akka tumsicha cinaa dhaabbatan akkasumas garaagarummaa qaban moggatti dhiisuun akkaataan mootummaa ce'umsaa ijaaruun danda'amu irratti akka hojjetan gaafateera. Tooftaa sirnichi aangoorra turuuf dhimma bahaa jiru ka hariiroo ollummaa fi obbolummaa gaarii lammiileen seenaa keessatti qabaataa turan
booressutti dammaquun shira TPLF fashalsuuf akka hojjetanis tumsi ummattoota bilisummaa fi dimokiraasii gaafateera. Maayirrattis hundumti keenya ummattoota Itoophiyaa hundaaf diina waloo kan ta'e TPLF EPRDF'tti xumura gochuun sirna dimokiraasii fi olaantummaa seeraa dhugaan biyyattii keessatti argamsiisuuf gamtaan haa dhaabbannu jechuun waamicha dhiyeesseera. Murni TPLF baroota aangoorra ture ummattoota Itoophiyaa hundumaa kabaja namummaa xiqqeessaa fi gadaddoof affeeraa jiraachuu kan hubachiisu tumsichi waan ta'eef hiraara ummattoota Itoophiyaa irra gahaa jiru dhaabsisuuf qaamota dhimmi ilaallatu hunda waliin hojjetuuf qophii ta'uu ibsa Sadaasa 5 bara 2017 baase kanaan addeesseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee kennaafan faana bu'a. kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kilohertzii 11,810 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti kaase harri Sadaasa 8 borummoo Sadaasa 9 bara 2017 waggaa 12 har'aa addi bilisummaa Oromoo guutummaa uummata Oromootiif akka mootummaa abbaa irree wayyaanee uummata keenya weerartee saamaa ajjeessa fi qeefii qabeenyarraa buqqisaa jirturratti fincila gaggeessu waamicha dabarsee ture. Egaa bor waggaa 12ffaa guyyaa fincilli diddaa gabrummaa adda bilisummaa Oromoon itti labsameedha. Waamicha kana hordofees uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessattii fi akkasumas immoo kan biyya alaa jiru mootummaa abbaa irree wayyaan irratti karaa danda'e hundaan fincila gaggeessaa ture. Fincilli diddaa gabrummaa waggaa 12 har'aa adda bilisummaa Oromootiin labsame gara fincila xumura gabrummaatti oliiqee har'a mootummaa abbaa irree wayyaanee hudhee qabee sochii dhorkee jira. Sirnichi raafamaas jira. Kanuma ilaalchisee ijoon dubbii adda bilisummaa Oromoo akka ittaanutti isin biragaa ammallee nu faana bu'a. Qabsoo itti jirru caalaatti finiinsinee galii keenya dhaqqabuuf waadaa haaromsachuudhaan waggaa 12ffaa fincila xumura gabrummaa kabajanna. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo seenaa ummatootaa fi biyyootaa keessatti guyyoonni baatilee fi barri gariin warra kaan irraa haala adda ta'een waan itti yaadataman qabaatu. Baatiin Sadaasaa yookaan Noovember seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara 2005 irraa eegalee waggoota 12 darbaniif sochii ummataa kan fincila diddaa gabrummaa jedhamu yaadatama. Kunis sochii falmaa mirga abbaa biyyummaa kan Sadaasa 9 bara 2015 uummanni keenya keessattuu dargaggoonni yaamicha dhaaba isaanii adda bilisummaa Oromootiin guutuu Oromiyaa keessatti bifa haaraadhaan maqaa fincila diddaa gabrummaa jedhuun dhoosan irraa kan eegalamedha. Wayyaanee yookaan TPLF akkuma yeroo hundaa godhu ajjechaa fi jimlaa uummata keenya irratti raawwachuudhaan sochiin sun yeroodhaaf kan ukkaamamee fi dhaame fakkaatus uummanni keenya garuu bilisummaa isaa gonfatee mirga isaa guutuutti kabachiifachuudhaaf sochii jalqabe sana takka addaan kutee hin beeku. Qabsoon haga bilisummaatti dhaadannoo jedhuun tokko yeroo kufu yookaan wareegamu kaan itti dabree waggaadhaan Sadaasa 9 akka guyyaa fincila diddaa gabrummaatti yaadatee ayyaaneffachuudhaan waadaa qabsoo haaromfachuun sochii seena qabeessi sun hirmaannaa bal'aa uummata Oromootiin keessattuu hirmaannaa fi adda durummaa dargaggoo Oromootiin finiinee itti fufe. Bara 2011 irraa eegalee ammoo sochii seena qabeessa kana keessaa kan biqile qeerroon bilisummaa Oromoo qindoomina jaarmiyaa fi adda durummaadhaan sochii kana hoogganuu irratti argama. Keessattuu waggaa 10ffaa fincila xumura gabrummaa sababeeffachuudhaan Sadaasa bara 2015 sochiin qeerroo bilisummaa Oromootiin haaromfamee itti fufe diddaa uummataa sana gara boqonnaa haaraa fincila xumura gabrummaa jedhamutti kan ceesisee fi haga ammaatti guutummaa Oromiyaa keessatti kan belbelaa jirudha. Qabsoo hidhannoo siyaasaa, dippiloomaasii, dinagdee, aadaa fi fincila diddaa gabrummaa uummataa walitti qindeessuudhaan kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uu tarsimoo qabsoo isaa godhatee kan socho'u dhaabni keenya addi bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa sabaaf geggeeffamu hirmaannaa bal'aa ilmaan sabichaatiin alatti fiixa ba'uu akka hin dandeenye hubachiisuudhaan
sochii uummataa har'a sadarkaa kana dhaqqabee jiruuf uummata qopheessuuf bara 2000 kaasee hojii ijaarsaa qabsoo cimaa uummata keessatti hojjechuu eegale. Hojii boonsa addi bilisummaa Oromoo akkasiin uummata keessatti hojjetee fi fedhii fi hirmaannaa uummanni keenya agarsiise akkasumas wareegama uummanni keenya sochii kana keessatti baasaa har'a gaheetu milkii fi injifannoo akkasumas guddina qabsoo har'a argaa jirru kanaaf bu'uura ta'e. Amna qabsoo hadhaawaa fi bu'aa bahii hedduu qabu kana keessatti wareegamni uummanni keenya dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa isaa ta'e adda bilisummaa Oromoo wajjin ta'uudhaan baase akkaan ulfaataa fi qaaliidha. Ilmaan saba keenyaa akaakuu hojii, umurii, saala, amantii, gosaa fi naannawaadhaan osoo adda waliin baasin tokkummaadhaan sochii kana keessatti qooda fudhatanii gidiraa mana hidhaa qaamaa irrachuu fi ajjechaa lubbuu dabalatee wareegama bifa adda addaa baasaa turanii arras baasaa jiru. Ta'us qabsoon bilisummaa wareegama malee fiixaan ba'u waan hin jirreef wareegamni baasnee fi baasaa jirru hundi gatii bilisummaa keenyaaf baasnu ta'uu hubachuu qabna. Har'a waggaa 12ffaa fincila diddaa gabrummaa yeroo kabajannutti sadarkaa qabsoon keenya irra ga'ee fi haala diinni keenya keessa jiru wal bira qabnee oggaa ilaallu hojiin qabsoo itti dadhabaa turree fi jirru bu'aa guddaa kan argamsiisee fi itti fufeetis argamsiisaa jiru ta'uu hin shakkinu. Wareegama gootota ilmaan saba keenyaatiin irreen diina keenyaa laamsha'ee jira. Sirna bittaa alagaatti aduun dhiitee jirti. Biiftuun bilisummaa keenyaa mul'achuuf booruun diimatee jira. Haa ta'u malee bilisummaa keenya gonfachuuf karaan nu hafe gabaabaa fakkaatus hojiin qabsoo nu eeggatu salphaa miti. Diina du'a irraa of hambisuuf wixxifatu obbaafachiifnee awwaalamuu isaa mirkaneessuun barbaachisaadha. Firii qabsoo uummataa kan dhiiga qabsaa'ota haqaa ilmaan isaatiin bilchaataa jiru uummata afaanii butachuuf kanneen itti gaman hoomaa jaldeessaa fi girrisa siyaasaa itti dammaqanii ongeessisuunis dirqama yeroon gaafatudha. Walumaa gala gufuu qabsoo nu mudatu kamuu qabsoodhaan injifannee irraa aanuu danda'uu qofaatu bilisummaa keenya mirkaneessinee wareegama qabsoo kanaaf bahetti firii gochuu nu dandeessisa. Qabsoo itti jirru caalaatti finiinsinee galii keenya kana dhaqqabuuf kabaja ayyaana waggaa 12ffaa fincila diddaa gabrummaa irratti waadaa keenya haaromsinee tokkummaadhaan jabaannee haa sossoonu. Injifannoo uummata Oromoof Sadaasa 3 bara 2017.
tina rasajran machara vedata anda darive karai baredan ya fayo botan kale bata anno durfirano beta yo fetde saroro ya karo buku to kara dane kalan komoti farpa muka chikera duro dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirra isinii tamsa'aa jirudha. Mootummaan abbaa irree akka wayyaanee diddaa uummataatiin malee aangorraa bu'ee hin beeku. Wayyaaniinis diddaa uummata Oromootiin malee akka aangorraa hin buune eenyufuu ifaadha. Kanuma hubachuudhaan uummanni Oromoo bahaa lixaan kaabaa kibbaan mootummaa abbaa irree wayyaan irratti diddaa isaa finiinsaa jira. Fincilli xumura gabrummaa akkasumas immoo qabsoon hidhannoo mootummaa abbaa irree kanarratti gaggeeffamaa jira. Sirnichas yeroo ammaa kanatti hudhee qabee bahaa gala dhorkee yeroo adda addaatti tarkaanfilee adda addaa akka fudhatu taasisaa jira. Egaa qabsoon uummanni Oromoo fincilaan akkasumas hidhannoodhaan mootummaa abbaa irree kanarratti gaggeessaa jiru sadarkaa kamirraan akka sirnicha ga'e ifatti mul'achaa jira. Labsii yeroo muddamaa dabalatee waan jiruuf waan hin jirre hololaa jira. Kun immoo dhiphuurraa akka madde eenyufuu ifaadha. Mootummaa dhiphatee mootummaa sadarkaa kufaatirra ga'e raafamaa jiru kan ammoo fincila keenya fi qabsoo waliigalaa karaa adda addaan irratti gaggeessinu cimsinee itti fufuudhaan sirna kana ofirraa buusuun hunduma keenyarraa'uu kan eegamudha. Qabsoon keenya cimee itti fufu jenna. Gootota keenya wareegaman yaadachaa kaayyoo isaan irratti wareegaman galmaan ga'uudhaaf immoo hundi keenya bakka jirrutti waadaa keenya haaromsuu qabna jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya ittaansuudhaan qophiin keenya isin bira ga'u gaafii fi deebii ta'a. Gaafiif deebiin kunis kan taasifame dargaggoo Lammii Beenyaa waliini. Gaafii fi deebiin dargaggoo Lammii Beenyaa waliin taasifne kutaa afuraffaa fi ka xumura akka ittaanutti dhiyaata. Ammallee nu faana bu'a. Waggoota 12 dura wayita fincila diddaa gabrummaa kana jalqabdan haalli deeggarsa uummata kan keenyaa fi walumaa galatti haalli fincila diddaa gabrummaa kanarratti uummanni deebisaan yookaan haalli uummata keessatti argaa turtanii fi waggoota 12 booda immoo haalli argaa jirtan kun bifa amma argaa jirtan kanatti jijjiiramuun isaa akka nama waggoota kana guutuu qabsoo kana keessa tureetti wayita ilaaltu maaltu sitti dhagahama? Baay'ee jechuun nama dhuguma nama nu beekta dhugaa jechuudha. Maaliif amma maali amma waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 dura yeroo sochii warra kana keessa yeroo turre keessa keenya dandeenye namatti himannu. Maaliif nama amanuun baay'ee ulfaataa yeroo sanatti. Namni achirraa galagala akkuma nageenyeetti siin fudhatu. Waanuma dhugaama qabdu ittiin fakkaatu utuma dhugaa dubbattu utuma reyaalitee jiru itti himtu namni sirraan fudhatu yeroo sana. Baay'ee ulfaataa jechuudha. Tooftaa adda addaa gaafata uummata nama amansiisuun. Irra garuu isa asitti himtu isatu sitti hima. Dargaggoo Lammii Beenyaa maa irratti mee wanti dhimmi hin kaafne hafeeraa wanni jettu wanni yaadannoo waggaa 12ffaa fincila diddaa gabrummaa ka gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatee gulantaa haaraatti cehee finiinuudhaan sadarkaa maa irra gahe kana ilaalchuudhaan wanti jettu yoo jiraate wanti qabxiin kaastu kabraa yoo jiraate hireen sii kenna. Qabxiin waan kaasu sirna kana awwaalaa jirra gama hundaatiin. Yeroo sirna kana awwaalutti garuu wareegama guddaan jiraachuu danda'a. Wareegama kana dura kaffallee ammas kaffaluu dandeenya jechuudha mootummaa kana awwaaluu keessatti. Wareegamni kun tarii yeroo tokkotti wareegama guddaa ta'uu danda'a. Kana ammoo irra aanuun kan danda'amu tokkummaadhaan waliigalteedhaanidha. Namoonni hayyoonni keenya bifa jaarimaatiin hojjechuutu irra jiraata. Jaarimaa wajjin hojjechuudhaafis immoo obsa qabaachuutu irra jiraata. Murannoos qabaachuutu irra jiraata. Sabni ijaarsa guddaadhaan jaarimaa guddaadhaan hin sochoone hangamillee warraaqsaa sun carraan itti buufatu jira. Warraaqsi uummanni keenya geessaa jiru kun akka hin gufanneef
gitii barbaachisaan ta'e eegumsa barbaachisaan ta'e akka godhamuuf jaarmaa adda bilisummaa Oromoo jabeessuudhaan wajjin hojjechuudhaan ambaasadara ta'uufiidhaan uummata keenya qabsoo uummanni keenya itti wareegamaa jiru kan galmaan gahanii akeeka qabsoo keenyaa kanas immoo akkatti galmaan gahamuuf xumurri isaas akka bareeduuf injifannoo kana booda argannutti uummanni keenya firii isaa uummanni keenya bal'inaan akka itti dandamuuf akka itti gammaduuf gamtaadhaan hojjechuun gamtaadhaan waliin dhaabbachuu fi yeroo rakkisaa fi hamtuu fuuldura keenya jiru kana keessatti waliin ta'uun barbaachisaa waan ta'eef hayyoonni keenya dargaggoonni keenya uummanni keenya marti wal buusuu dhiisee yaada adda addaatiin hiramuu dhiisee tokko ta'ee akka inni waliin dhaabbatee waan amma itti deemaa jiru kana xumuratti godhee sana boodas immoo waliin ta'ee sagalee tokkoon hiree tokkoon irree tokkoon jabaatee firii warraaqsaa kana eeggachuun akka irra jiraatu dhaamsa mataa kiyyaan dabarsa. Ayyee walumaa galatti egaa uummanni kan keenya ka biyya keessaa fincila xumura gabrummaa kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsaa jiru addatti ammoo duree qabsichaa ta'ee wareegama qaalii baasuudhaan kan qabsoo kana sadarkaa kanaan gahee jiru qeerroon bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni keenya biyyoota ambaa adda addaa keessa jiraatu kana malees ammoo firoottanii fi jaallattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas deeggartoonni qabsoo kan keenya qabsoo kanatti xumura itti godhanii akeeka qabsichaa milkeessuudhaaf maaltu irraa eegamaa jetta dhaamsa maayii kan yaadannoo kana ilaalchisuudhaan wata yaadannoo waggaa 12ffaa kana kabajnu maal gochuutu nurraa eegamaa bifa kamiin kabajuu qabnaa jetteeti jala bultii kanatti dhaamsa kan kee kan maayii dabarfatta. Sadaasa galee bara 2005 gaafa qabsoo kana eegalluu mootummaa kana awwaallee mootummaa Oromoo gadhaabna jenneeti. Adeemsa sana ammas kan irra jirru adeemsi kun murannoo barbaachisaa. Qeerroon bilisummaa Oromoo naamusaan itti gaafatamummaa guddaadhaan waan keessa deemnee waggaa kana guutuu wareegama itti kaffalle kana xumuratti gochuun barbaachisaadha. Kanaaf wayita waggaa 12ffaa fincila gabrummaa kabajnu kanatti nutis waadaa keenya haaromsachuu qabna jechuudha. Waan eegalle kana waan xumuraan keenya kana sirnaan xumuruudhaan gabrummaa jala yeroo dhumaatiif akka baanuuf waadaa keenya akka haaromsannu irra deebi'een dhaamsa godha barsa. Lammii beenyaa yaada sagalee bilisummaa Oromootii fi laatteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu galatoomi siin jedha. Galanni kees bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haa ta'u galatoomi. Ayyee ulfaadhaa isinis guddaa galatooma. kabajadamne tune tare ankanne iru kabajadamne tune tare ankanne ittinga bilulubbu wala hummaaf kennine dida ajjecha sodaaftu wannu mante bine gabromne bulu manna hadda du'a filanne bahadiya Oromo takuma danul kay kabakibba Oromo takuma danul kay dini ilman Oromo madule kadina yawmudbe kenya kufulu tay kay kapso puradde harme garai daddu kay kapso puradde harme garai daddu bisina da gaiti rabbana kadatu bisina da gaiti me rabbina kadatu hanga mirga galutti balle mihlatu yondu esimanaka wala garra jiradu yondu esimanaka wala garra jiradu gaita e gabro sabani kawansi matu Ndapacham pura padda, bosonu wael padda, gamil galadu. Ndapacham pura padda, bosonu
wal fardaan gaamilkaan galadhu kukuusni awwaalanna gosoosni wallaalanna qabsoon teenya laaffattu hanga dhumaatti kufna kufni awwaalanna gosoosni wallaalanna haara fudhannu qabsoorraa hanga dhumaatti kufna Gobarricheese kirtaata namatti diinaaf nujjeese lafatti namni irratti murtii kannee lubbuuti irratti Gobarricheese kirtaata namatti diina waan ibsu lafatti namni irratti murtii kannee lubbuuti irratti Gobarricheese kirtaata namatti wayyaane diina waan ibsu kanatti Bilu lubbu walabummaaf kennine hidha ajjechaa sodaaftu wannuman deebine gabroomne buluu mannaa haddaa du'aa fidanne baadiyaa Oromoo tokkummaadhaan ol ka'e kaabaa kibbaa Oromoon tokkummaadhaan ol ka'e diini ilmaan Oromoo Oromumaan lolee Kadina yoom nu dhibee keenyaa kufuu nu ta'e Nukari qabsoo fudhadhee harmee garaa hidhadhu Qabsoo fudhadhee harmee garaa hidhadhu Eebbisii na dandeettii akkuma naaf kadhadhu Eebbisii na dandeettii mee rabbi naaf kadhadhu Hanga mirgaan galutti ibsuu ballee milladhu Yondu eti manata wala garra jiraadhu Yondu eti manata wala garra jiraadhu Gahitaa dabroota baanii kaawwaan simadhu Ndafachaan boraafadha Bosonuu waa elfadhaan gaamirgaan galadhu Ndafachaan boraafadha Bosonuu waa elfadhaan gaamirgaan galadhu Kufuusni awwaalanna gosoosni wallaalanna qabsoon teenya laaffattu hanga dhumaatti kufna Kufni awwaalanna gosoosni wallaalanna haara fudhannu qabsoorraa hanga dhumaatti kufna Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa kan Sadaasa 8 bara 2017 qopheeffanne kanuma amma ture. Egaa boru Sadaasa 9 bara 2017 guyyaa addi bilisummaa Oromoo ummata Oromoo maraaf akka mootummaa abbaa irree wayyaan irratti fincila gaggeessuuf waamicha itti dabarse. Guyyaan waamichi kun itti gaggeeffames kuno waggaa 12ffaan isaa bor Sadaasa 9 bara 2017 qabsaaniin kufaa qabsoon itti fufaa yaadannoo bara baraa gootota keenya wareegamaniif kaayyoo isaan irratti wareegaman galmaan ga'uuf bakka jirrutti waadaa keenya haa haaromsinu fincila itti jirrus jabeessinee itti fufuudhaan sirna kana gateettii uummata keenyatirraa haa buufnu jenna qabsaaniin kufaa qabsoon itti fufaa yaadannoo bara baraa gootota keenya wareegamaniif nagaatti injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ፣ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ፣ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። ዛሬ ዕለቱ እሁድ ህዳር 8 2017 ዓመተ ምህረት ነው። የህዳር ወር በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ውስጥ ጉልህ ስፍራ አለው። ህዳር 9 2005 የዛሬ 12 ዓመት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባስተላለፈው የትግል ጥሪ መሰረት መላው የኦሮሞ ህዝብ በተለይ ወጣቱ የህብረተሰቡ ክፍል ጥሪውን ተቀብለው አምባገነኑን የህወሓት መንግስት ለማስወገድ የጸረ ጭቆና ትግል አፋፋመም። ከዚያን ወቅት አንስቶ ህዳር 9 በየዓመቱ የጸረ ጭቆና አመጽ ቀን በሚል ይታወሳል። በዚህ ዕለት በትግሉ ላይ የተሰዉ ጀግኖች የኦሮሞ ሰማዕታት ታስቦ ይውላሉ። ቀሪው ትውልድም እነሱ የተዋደቁለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ቃሉን የሚያድስበት ዕለት ነው። ይህ ትግል በ10ኛው ዓመት መታሰቢያው ላይ ማለትም ከ2015 ዓመተ ምህረት አንስቶ አዲስ ምዕራፍ በመክፈት ወደ የጭቆና ፍጻሜ ዓመት ተሻግሮ ለጨቋኝና ጭቆና ፍጻሜ በማበጀት የኦሮሞን ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ እየተፋፋመ እንዳለ ግልጽ ነው። እኛም በዛሬው ዝግጅታችን ይህንኑ ቀን ማለትም ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያ 12ኛ ዓመትን በማስመልከት ያሰናዳነውን ዝግጅት አለን። ወደ ፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ይቀርባል። የዕለቱ ዝግጅታችን እንደተለመደው በዜና ጀምሮ ከኦነግ የተሰጠን መግለጫ ያስከትላል። ከመግለጫው በኋላ ቀደም ሲል እንደገለጽነው 12ኛ ዓመት የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያን የተመለከተ ዝግጅት ይስተናገዳል። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉን የሚጋብዛችሁ እርሳ ጋዲሳ ነኝ። አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፍራኦል ጃለታ ነኝ። የወያኔ መንግስት በጦር ኃይሉና የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ በሚለው አሰልጥኖና አስታጥቆ ባሰማራው የሽብር ቡድን በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ግድያና ወከባ እየቀጠለ ሲሆን የኦሮሞ ህዝብም ራሱን ከወረራና ከጥቃት ለመከላከል የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች ዘገቡ። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በጦር ኃይሉና የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ በሚለው የሽብር ቡድኑ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው የጦር ወንጀል እንዲሁም የሰብአዊ ወንጀል አሁንም የንጹሃን ኦሮሞ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ መሆኑን ምንጮች ይገልጻሉ። ሰሞኑን የወያኔ ጦር ኃይልና ስርዓቱ ያሰማራቸው የታጠቁ ኃይሎች በኦሮሞ ዜጎች ላይ በቀያቸው ላይ በወሰዱባቸው የጭካኔ እርምጃ ሲራጅ ኢብሮ፣ ጎቶ፣ ሐሰን ሳሊህ ሐሰን፣ አደም ሳሊህና ሳሊህ አህመድ የተባሉት የኦሮሞ ዜጎች ተሰውተዋል። በቁቁሊፍቱ ቀበሌ ህዳር 6 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ወረራውን ለመከላከል በተፋለመ የኦሮሞ ህዝብና በወያኔ ጦር መካከል በተካሄደ ውጊያ ደግሞ አብደላ አሊና አሊ አደም ዋሬ የተባሉ የኦሮሞ ዜጎች የተሰዉ ሲሆን አደም ዋቆና ሐሰን ጠደቾ የተባሉ የኦሮሞ ዜጎች ደግሞ ቆስለው በፊንፊኔ ሆስፒታል ገብተው የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑን ምንጮቻችን አክለው ያስረዳሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን መዩ ሙሉቄ አካባቢ ሮጌ በተባለ ቦታም የኦሮሞ ህዝብ ከሶማሌ ልዩ ኃይል ጋር ባደረገው ራስን ከወረራ የመከላከል ፍልሚያ 4 የስርዓቱን የጦር ኃይል ገድሎ አንድ ደግሞ አቁስሏል። ከህዝቡ ወገንም አንድ ተሰውቶ 2ቱ በመቁሰል በሐረር ህይወት ፋና ሆስፒታል በሕክምና ላይ እንደሚገኙ ምንጮች ይፋ አድርገዋል።
በዚሁ ዞን ፈዲስ ወረዳ ኤረር በተባለ ቦታ ደግሞ የሶማሌ ልዩ ኃይል ህዳር 5 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በኦሮሞ ዜጎች ላይ በከፈተው ጦርነት ሁለቱን ያቆሰለ ሲሆን ህዝቡ በወሰደው ራስን የመከላከል እርምጃ ደግሞ አንድ ገድሎ 3ቱን በማቁሰል 4ቱን እንደማረከ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በተመሳሳይ መልኩ በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ዳሮ ለቡ ወረዳ ኤጀሬ ቀበሌ ውስጥ የአጋዚ ጦር ሁሴን ሀጂና ረሻድ አህመድ ገለምሶ የተባሉ የኦሮሞ ዜጎችን እንደገደለ ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ ይፋ አድርገዋል። በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ከተማና አካባቢዋ የወያኔ ነፍሰ ገዳይ አጋዚ ጦርና የፌዴራል ፖሊስ ነዋሪውን ህዝብ ማዋከባቸውን ቀጥለዋል። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት በምዕራብ ሸዋ ዞን ነፍሰ በላው የወያኔ አጋዚ ጦርና የስርዓቱ ፌዴራል ፖሊስ ከህዳር 6 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አንስቶ በተለያዩ የአምቦ ከተማና አካባቢዋ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በመስፈር እየፈጸሙት ባለው የሽብር ተግባር የመማር ማስተማር ሂደቱ መቋረጡ ታውቋል። ከዚህም ሌላ ፋሽስቱ የወያኔ መንግስት መላዋን የአምቦ ከተማ ብዛት ባለው የጦር ኃይሉ ከቦ በመውረር ሰላማዊውን ህዝብና የኦሮሞ ወጣቶችን በተለይ ደግሞ በማስፈራራት መደብደብና ማሰሩን እንደቀጠለ ከአምቦ ቄሮ ቢልሱማ ያደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በሰሜን ኦሮሚያ ወሎ ውስጥ እየተፋፋመ ባለው ብሔራዊ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ የገባው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በርካታ የኦሮሞ ወጣቶችን ማሰሩ ተሰማም። በሰሜን ኦሮሚያ ወሎ ባቴ ከተማ ቄሮ ቢልሱማ የኦሮሞ ወጣቶች ከህዳር 5 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አንስተው ከአካባቢው ነዋሪ ህዝብ ጋር በመሆን የወያኔ መንግስትን በማውገዝ ሰልፍ እንዳካሄዱ ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። በአካባቢው ህዝቡን ለመብት ትግል የሚቀሰቅሱ በራሪ ወረቀቶች መበተናቸውን ያመለከቱት ምንጮች የወያኔ መንግስት በሁኔታው ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ በመግባት ዜጎችን እያዋከበ እንዳለ ይጠቁማሉ። የስርዓቱ ጦር ኃይል በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውንና የመብት ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ የነበሩትን የኦሮሞ ዜጎች አፍሶ ሰንበቴ ከተማ በሚገኘው ወህኒ ቤት ማጎሩን የጠቆሙት እነዚሁ ምንጮች በዚህም መሰረት መሐመድ አልዩ፣ ሰይድ ኡስማንና አብዱ ጥንቅሽ የተባሉ ኦሮሞ ዜጎች ከታሰሩት መካከል እንደሚገኙ አመልክተዋል። በመጨረሻም መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲሁም ሁሉም የወያኔ ተቃዋሚ ኃይሎች ልዩነቶቻቸውን ወደ ጎን በመተው ስርዓቱን ለማስወገድና በህዝቦች ላይ እየደረሰ ላለው ሰቆቃ ፍጻሜ ለማበጀት እንዲሰሩ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ጥሪ አቀረበ። በህዝቦች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት በሚያምኑ የፖለቲካ ድርጅቶች የተመሰረተው የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ወይንም ፒፕልስ አሊያንስ ፎር ፍሪደም ኤንድ ዲሞክራሲ PAFD ይህንን ያለው የትብብሩ የውጪ ግንኙነት ኮሚቴ ህዳር 1 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ካካሄደው ስብሰባ በኋላ ባወጣው መግለጫ ነው። የትብብሩ የሚዲያ መረጃና ግንኙነት ቢሮ ህዳር 5 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ያወጣው መግለጫ እንደሚያመለክተው የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የውጪ ግንኙነት ኮሚቴ ህዳር 1 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ጥልቅ ውይይት አካሂዷል። የኢትዮጵያ ህዝቦች ከሁሉም አቅጣጫ በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት በተከፈተባቸው ዘርፈ ብዙ ጦርነት ውድ የህይወት ዋጋ እየከፈሉ መሆኑን ያመለከተው ትብብሩ ፋሽስቱ የወያኔ ስርዓት አሁንም ስልጣን ላይ ለመሰንበት ሲል በተለያዩ ምክንያቶች ሽፋን መንግስታዊ ሽብርተኝነት ወይንም ስቴት ቴሮሪዝምን እያራመደ እንደሆነ ትብብሩ ይፋ አድርገዋል። የህዝቦች ትግል እጅግ በተፋፋመበትና የወያኔ ስርዓት እኩይ እርምጃ በተጠናከረበት እንዲህ ባለው ሁኔታ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የፖለቲካ ኃይሎች በክልል በብሔር አሊያም በፖለቲካ አመለካከትና በሃይማኖት ያሏቸውን ልዩነቶች ወደ ጎን በመተው የትግል ትብብርና ቅንጅት ፈጥረው አለመንቀሳቀሳቸው አምባገነኑ የቲፒኤልኤፍ ቡድን በሀገሪቷ ህዝቦች ላይ እየፈጸመ ያለውን ወንጀል አጠናክሮ እንዲቀጥልና ስልጣኑን እንዲያራዝም እንደረዳው ያመለክታል። የትብብሩ መግለጫ ከመግለጫው ለመረዳት እንደተቻለው በትብብሩ ስብሰባ ላይ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በሸረበው ሴራና በከፈተው ጦርነት በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ብሔሮችና ብሔረሰቦች እንዲሁም ህዝቦች መካከል እየተጫረ ባለው ግጭት በተለይም በኦሮሞና በሶማሊ፣ በኦሮሞና በሲዳማ፣ በአማራ፣ በአፋር፣ በኦሮሞና በጋምቤላ እንዲሁም በሌሎችም አካባቢዎች እየተከሰተ ያለውን ግጭትና እየደረሰ ያለውን ጉዳት በተመለከተ ጥልቅ ውይይት መካሄዱ ተሰምሮበታል። በእነዚህ ጉዳዮችና በሌሎችም የኢትዮጵያን አጠቃላይ ሁኔታ በሚመለከቱና አልፎም በቀጠናዋ ሰላምና ደህንነት ሁኔታ ላይ በማተኮር ጥልቅ ውይይት ካካሄደ በኋላ ህዳር 5 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ የመፍትሄ ሐሳብ ያለውንም ጠቁመዋል። ትብብሩ ለነዚህና ለሌሎችም ዘርፈ ብዙ ችግሮች መፍትሄ ለማበጀት ሲል ሁሉንም አካል ያካተተ ሰፊ የምክክር ኮንፈረንስ እንዲካሄድ በሙሉ ድምጽ ከስምምነት መድረሱን አመልክቷል። በመሆኑም ይላል ትብብሩ፣ በመሆኑም ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች
ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ ያሏቸውን ልዩነቶች ወደ ጎን በመተው በጋራ ተባብሮ በመስራቱ ላይ እንዲያተኩሩ ጥሪ አቅርበዋል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ስልጣን ላይ ለመሰንበት ከሚጠቀምባቸው ስልቶች መካከል አንዱ የሆነው በመልካም ጉርብትናና ወንድማማች ለዘመናት አብረው የኖሩ ህዝቦችን የማናቆርን ሴራ ነቅተው በማክሸፍ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍን ለማስወገድ እንዲሰሩ ትብብሩ ጥሪውን አቅርቧል። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ በመግለጫው ማገባደጃ ላይ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ ጠላታቸው የሆነውን ወያኔ ኢህአዴግን በማስወገድ የዲሞክራሲ ስርዓትና የህግ የበላይነት የሰፈነበትን ሁኔታ ለማስገኘት ሲሉ በጋራ ተባብረው እንዲሰሩ ጥሪውን አቅርቧል። በማከልም የተለያዩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያሏቸውን የፖለቲካ አመለካከት ወደ ጎን በመተው በሀገሪቷ ለዘመናት የዜጎችን ህይወት ለከፋ አደጋ እየዳረገ ያለውንና ወደ ባሰ አዘቅት እያመራ ያለውን የወያኔን ቀውስና ወያኔ እየፈጸመ ያለውን እጅግ ዘግናኝ ወንጀል ለማስቆም እጅ ለእጅ ተያይዘው በመስራቱ ላይ እንዲያተኩሩ ጥሪውን አቅርበዋል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠናቋል። አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጥሎ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር በወቅታዊ ሁኔታ ላይ የተሰጠ መግለጫ ይስተናገዳል። አብራችሁን ሁኑ። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ዓላማና ግብ ግልጽና የታወቀ ነው። ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ የተሰጠ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ ህዝባችንን ደጋግመን ማስገንዘብ የምንሻው ጉዳይ ከግለሰቦችም ይሁን ከማንኛውም አካል መርዛማ ምላሳቸውን ማርቀብተው በሚገቡልን እውን የማይሆን ወይንም የሐሰት ቃልና ጠላታችን ወያኔን ከውድቀት አፋፍ ለመታደግ ታልሞ ከተለያዩ ሚዲያዎች የሚነዛው ውስጡ ባዶ የሆነ ፕሮፓጋንዳ መታለል ይብቃን የሚል ነው። ጠላታችንን ህይወትን ወክለው እየተጋፈጡን ያሉትንና እኛን ወክለው ጠላታችንን በመጋፈጥ ላይ ያሉትን ለይተን ለማወቅ ካፋቸው የሚወጡትን ቃላት ብቻ መስማት ሳይሆን መሬት ላይ ሰርቶ በሚያሳዩን ተጨባጭ ስራ መመዘን ይኖርብናል። የሀገር ባለቤትነት መብትና ነጻነታችንን በጠመንጃ አፈሙዝ ተነፍገን በገዛ ሀገራችን ላይ ጠላት እንዳሻው ጨቁኖን እየገዛን መሬታችንና በኑሮአችን ላይ የፈላጭ ቆራጭነት ስልጣን እያለውና ገድሎን የሚከስሰን ራሱ ሆኖ ሳለ ስለ ሰላም፣ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ ታድሶና ስለ ኢኮኖሚ አብዮት የሚነዛ ወሬ ጆሮአችንን ማዶንቆር የህልም እንጀራ እየመገቡን በጭቆና ቀንበር ስር ጠፍረውን ያገዛዛቸውን እድሜ ለማራዘም እኛን ለማዋሸት ከመፍጨርጨር ውጪ ሌላ ትርጉም አይኖረውም። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ዓላማና ግብ ለረጅም ዓመታት ስር ሰዶ ለከፋ የባርነት ህይወት እየዳረገን ያለውን የጭቆና አገዛዝ ስርዓት በጣጥሶ በማስወገድ ነጻነታችንና ሉዓላዊነታችንን ማረጋገጥ ነው። ላለፉት 26 ዓመታት የጭቆና አገዛዙን በህዝባችን ላይ የጫነው ወያኔ ህወሓት በተለያዩ ጊዜያት ችግር ውስጥ ወድቆ የስልጣኑን ህልውና ጥያቄ ውስጥ ሲገባ እንደ እንስስት መልኩን ለውጦ ወደ ኦሮሞ ህዝብ በመቅረብ ራሱን ከውድቀት ለማዳን በኦፒዲዮ ሲገለገል እስካሁን ደረሰም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1998 ዓመተ ምህረት የህወሓት ስርዓት አጎራባች ከሆነው ሀገር ኤርትራ ጋር በጦርነት ውስጥ በገባበት ወቅት የኦሮሞ ልጆች በማይመለከታቸው ጦርነት ተማግደው የህወሓት እድሜ እንዲረዝም የረዳው ስርዓቱ ዓላማውን ለማስፈጸም የመሰረተው ኦፒዲዮ ነው። በ2001 ዓመተ ምህረት ህወሓት በውስጣዊ ችግር ታንቆ ህልውናው ከፍተኛ ስጋት ላይ በወደቀበት ወቅት አንድ ቡድን አሸንፎ በሌላው ቡድን ላይ ኃያልነቱን በማረጋገጥ የህወሓት አገዛዝ ስርዓት ለማስቀጠል ከተጠቀመበት ትልቁ መሳሪያ አንዱ ኦፒዲዮ ነበር። ይህንን ለማረጋገጥ የወቅቱ የህወሓት ቁንጮ መለስ ዜናዊ ከኦፒዲዮ አመራሮች ጋር ለአንድ ወር ለተቀን በአካሄደው ስብሰባ በቁጥጥሩ ስር አስገብቷቸው የቡድኑን የበላይነት ለማረጋገጥ ተጠቀመባቸው። በ2005 ዓመተ ምህረት ስርዓቱን ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለማስመሰል ህወሓት ባዘጋጀው የሐሰት የይስሙላ ምርጫ ላይ ባልጠበቀው ሁኔታ በገጠመው የፖለቲካ ውድቀት ለመገገም ሲል
ቀደም ሲል በህወሓት ውሳኔ ከፍንፍኔ ወደ አዳማ ቀይሮ የነበረውን የኦሮሚያ ዋና ከተማ በአስቸኳይ ከአዳማ ወደ ፍንፍኔ እንዲመለስ የተደረገ ለማስመሰል ኦፒዲዮን በመያዝ የኦሮሞን ህዝብ ተጠቀመበት። በዚያ ወቅትም የኦሮሞ ህዝብን ለማዋሸት ሲባል ብቻ ጁነዲን ሳዶ ለኦሮሞ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ማለትም ሪፈረንደም እንጠይቃለን እስከ ማለት ድረስ ፕሮፓጋንዳ እንዲነዛ እንዳደረጉት ይታወሳል። በእነዚህና በሌሎችም ክስተቱ ውስጥም ኦፒዲዮ እንደ ድርጅት ያለው ድርሻ የህወሓት ወያኔን አገዛዝ እድሜ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እንዲረዝም በማድረግ የኦሮሚያ ሀብት ዝርፊያ፣ የጅምላ እስራትና ግድያ፣ በአጠቃላይ ህወሓት በህዝባችን ላይ የሚያካሂደውን የዘር ፍጅት ወይንም ጄኖሳይድ ዘመቻ እንዲቀጥል ደጋፊ ክንድ በመሆን ህወሓትን ሊረዳ ቻለም። ይህን ስንል ግን ኦፒዲዮን እንደ ድርጅት ወይንም ፖለቲካዊ ተቋም ማለታችን እንጂ በድርጅቱ ውስጥ ያሉ ለእውነተኛ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ዓላማና ግብ የሚሰሩ ብሔርተኞችን ድርሻ በመዘንጋት እንዳልሆነ መገንዘብ ተገቢ ነው። በአሁኑ ወቅት የህወሓት ስርዓት አስተዳደር በህዝባችን ትግል በተለይም በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ከሞት አፋፍ ደርሷል። ይህንን ለማስቀረትና ስርዓቱን ከውድቀት ለመታደግ ከተቻለም የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል ወደ ኋላ ለመመለስ ህወሓት በኦሮሞ ላይ ያልፈጸመው ወንጀልና ያልሸረበው ሴራ የለም። የኦሮሞ አጎራባችና በኦሮሚያ ውስጥ የሰፈሩ ህዝቦችን በግላጭ አሰልጥኖ በማስታጠቅ በኦሮሞ ላይ ዘምተው እንዲገሉ ሀብቱን እንዲዘርፉና ከቀየው እንዲያፈናቅሉ ሲያደርግ ነበር። አሁንም ይህንኑ በማድረግ ላይ ይገኛል። ህወሓት አጎራባች ህዝቦችን አስታጥቆ በኦሮሞ ላይ ለማዝመት ሲንቀሳቀስ በተለያዩ ቦታዎችና ጊዜያት ለምሳሌ በቡሬ፣ በሰበታ፣ በቦረና፣ በመንዲና በመሳሰሉት የተለያዩ አይነት የጦር መሳሪያ ተይዞ ተጋልጧል። ወያኔ ህወሓት በዚህ መልኩ በሸረበው ሴራ በሁለቱ ወንድማሞች ህዝቦች ሶማሌና ኦሮሞ መካከል በተጫረ የጦርነት ግጭት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው በኃይል ተፈናቅሎ ኑሯቸው ተናክቶ ሜዳ ላይ እንዲበተኑ ተደርጓል። በዚህ ሁኔታ ህይወታቸው የተመሰቃቀለውን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም ሸክሙ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ብቻ እንዲወድቅ ተደርጎ የተፈናቃዮችና ተፈናቃዮቹን ተቀብሎ ለመርዳት ጥረት ላይ ያሉት ሁለቱም ኦሮሞ ዜጎች ህይወት እንዲቃወስ ተደርጓል። እንደ ብአዴንና ህወሓት ያሉት የኦፒዲዮ አጋሮች የተባሉ ድርጅቶችም ይህንን አሰቃቂ ድርጊት አፍ አውጥቶ አላወገዙም። አጋራችን ነው ለሚሉት ኦፒዲዮም አልደረሱለትም። ለዚህ ጦርነት እቅድ በማውጣት ልዩ ፖሊስን ያሰለጠኑና አስታጥቀው ያሰማሩት የህወሓት ጄኔራሎችን ተጠያቂ የሚያደርግ ህግም የለም። በመላው ኦሮሚያ የኦሮሞ ልጆችን በጠራራ ፀሐይ እንዳውሬ አድኖ የገደሉትና በሺዎች በተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ ያሰቃዩትና ደብድቦ አካል በማጉደል ላይ ያሉትን የሚጠይቅ የለም። ህወሓት አቅዶ ሆም ብሎ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውንና ከዕለት ወደ ዕለት እየከፋ በመሄድ ላይ ያለውን ይህንን ሁሉ ግፍ ከኦሮሞ ህዝብ አብራክ ወጥተው የማይሰማውና አንጀቱ የማያርር በሀገር ቤትና በውጭ ካሉ የህወሓት ተላላኪዎችና የሥርዓቱ አጫፋሪዎች በስተቀር አለ ተብሎ አይታሰብም። ለስሙ የፌደራል መንግስት በተባለው የህወሓት መንግስት ውስጥ ኦሮሞን ወክለን ስልጣን አለን ለሚሉት ከቅርብ ጊዜያት በፊት በሐሰት ቃል ተገብቶ በአፍ ሲለፈለፍና በሚዲያ ላይም ሲራገብ የነበረው ለህዝባችን የተሳሳተ ግንዛቤ የሰጠና የሐሰት ተስፋ ያሳደረ ነበር። በተግባር መሬት ላይ እየታየ ያለው ግን በማር በተላወሱ ቃላቶችና ጣፋጭ አንደበት ወደ ኦሮሞ ህዝብ በመቅረብ በሐሰት ቃል የኦሮሞን ህዝብ አታለው አፍ በማስያዝ ኢህአዴግን ከገባበት አጣብቂኝ ታድጎ ስልጣን ላይ ለማሰንበት የሚደረግ መፍጨርጨር ብቻ ነው። የኦሮሞ ልጆች በየቀኑ በመላ ኦሮሚያ ውስጥ መብታቸውን ስለጠየቁ ብቻ በህወሓት ትዕዛዝ እንዳውሬ እየተገደሉ ከመሆናቸውም በተጨማሪ በቅርቡ በመቶ ሺዎች ከሶማሌ ክልል መስተዳደር ውስጥ እንዲፈናቀሉ ተደርገው ሜዳ ላይ ለቀሩት ምክንያትና የችግሩ መንስኤ ብለው የመልካም አስተዳደር እጦት፣ ክራይ ሰብሳቢነት፣ የኮንትሮባንድ ችግር፣ የአመለካከት ችግር፣ ከግለሰቦች ችግር የሚመነጭ
እና የመሳሰሉትን በማለት መቀባጠር ለህዝባችን ታላቅ ስድብ ነው። በቁስሉ ላይ እንጨት መሾንቀርና በፈሰሰው የልጆቹ ደም መቀለድ ነው። ስለሆነም ህዝባችንን ደጋግመን ማስገንዘብ የምንሻው ጉዳይ ከግለሰቦችም ይሁን ከማንኛውም አካል መርዛማ ምላሳቸውን ማርቀብቶ በሚገቡልን እውን የማይሆን ማለትም የሐሰት ቃልና ጠላታችን ወያኔን ከውድቀት አፋፍ ለመታደግ ታልሞ ከተለያዩ ሚዲያዎች በሚነዛው ውስጡ ባዶ የሆነ ፕሮፓጋንዳ መጣለል ይብቃን የሚል ነው። ጠላታችንን ህዋትን ወክለው እየተጋፈጡን ያሉትንና እኛን ወክሎ ጠላታችንን በመጋፈጥ ላይ ያሉትን ለይተን ለማወቅ ከአፋቸው የሚወጡትን ቃላት ብቻ መስማት ሳይሆን በመሬት ላይ ሰርቶ በሚያሳዩን ተጨባጭ ስራ መመዘን ይኖርብናል። የሀገር ባለቤትነት መብትና ነጻነታችንን በጠመንጃ አፈሙዝ ተነፍገን በገዛ ሀገራችን ላይ ጠላት እንዳሻው ጨክኖን እየገዛን የሀገር ባለቤትነትን መብትና ነጻነታችንን በጠመንጃ አፈሙዝ ተነፍገን በገዛ ሀገራችን ላይ ጠላት እንዳሻው ጨክኖን እየገዛን በመሬታችንና በኑሮአችን ላይ የፈላጭ ቆራጭነት ስልጣን እያለውና ገድሎን የሚከስሰንም ራሱ ሆኖ ሳለ ስለ ሰላም፣ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ ተሐድሶና ስለ ኢኮኖሚ አብዮት በሚነዛ ወሬ ጆሮአችንን ማደንቆር የህልም እንጀራ እየመገቡን በጭቆና ቀንበር ስር ጠፍረውን የአገዛዛቸውን ዕድሜ ለማራዘም እኛን ለመዋሸት ከመፍጨርጨር ውጪ ሌላ ትርጉም አይኖረውም። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ዓላማና ግብ ግልጽና የታወቀ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከጭቆና አገዛዝ ነጻ አውጥቶ የራሱን እድል በራሱ እንዲወስንና በሀገሩ ላይ በበላይነት የማዘዝ መብቱን ከእጁ እንዲያስገባ ማስቻል ነው። ይህንን በትግሉ እስከሚያረጋግጥ ድረስ የሚገታውም አይኖርም። ድል ለኦሮሞ ህዝብ! የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህዳር 4 ቀን 2017 ዓመት አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ ያስከተለው የዛሬ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አድማጮቻችን ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያ 12ኛ ዓመትን በማስመልከት ያሰናዳነው ዝግጅት እንደሚከተለው ይቀርባል። አብራችሁን ሁኑ። የጠላትንና የጀሌዎቻቸውን አሉባልታና የማደናገሪያ ፕሮፓጋንዳ ወደ ጎን ትተን የተያያዝነውን ጸረ ጭቆና ትግላችንን አጠናክረን ቀጥለን ጀግኖች የወደቁለትን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብታችንን እናስከብር። ወረራ ፈጽሞብን እያሰረን እያሰቃየንና እየገደለን ያለው የወያኔ ቡድን እድሜውን ለማራዘም ማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። እያየንና እየሰማን እንዳለነውም በህዝቦች ጸረ ጭቆና አመጽ በተለይ የኦሮሞ ህዝብና ውድ ቄሮ ልጆቹ እያነደዱበት ባለው የጸረ ጭቆና እሳት በመለብለቡ በቀን ቅዠት ላይ ይገኛል። በርካታ የማስመሰያ ፕሮፓጋንዳዎችን ከመንዛት ጀምሮ እጅግ ዘግናኝና ኢሰባዊ እርምጃዎችን ሲወስድ ነበር። አሁንም ቅልብ ነፍሰ ገዳይ አጋዚ የተባሉ ወታደሮቹን አሰማርቶ ነፍስ እያጠፋ አፈናና ስቃይ እየፈጸመ ይገኛል። ያም ሆኖ ግን የህዝቦችን ጸረ ጭቆና አመጽ ሊያዳፍን አልቻለም። በተለይ የዛሬ 12 ዓመት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጸረ ጭቆና አመጽ በዚህ ስርዓት ላይ እንዲቀጣጠል ጥሪ ከተላለፈ በኋላ ይህ ስርዓት እረፍት አላገኘም። ያሰበው አልተሳካለትም። በአፈና በስርዓትና ግድያ የኦሮሞን ህዝብ ከነጻነት ትግሉ ሊገታ አልቻለም። በተለይ ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ ያለ የሌለው አቅሙን አሰባስቦ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጦርነት ቢያውጅም ትግሉ ተባብሶ ቀጠለ እንጂ አልበረደም። እንዳሰበውም አልሆነም። ህዳር 9
2005 ዓመተ ምህረት ማለትም የዛሬ 12 ዓመት የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል የሚመራው ኦነግ ለመላው የኦሮሞ ህዝብ ለነጻነቱ፣ ለሀገር ባለቤትነቱ፣ ለመብቱ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብቱ እንዲነሳ የጸረ ጭቆና አመጽ እንዲያቀጣጥል ጥሪ አስተላለፈ። ያንንም ጥሪ ተከትለው መላው የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ውድ ልጆቹ ጭቆና በቃም ብለው ተነሱ። ይህንኑ ተከትሎ ቀድሞውንም በተመሳሳይ ስራ ላይ የነበረው መላውን ጭቁን የኢምፓየሪቷን ኢትዮጵያ ህዝቦች ወሮ እየገዛ ያለው ወያኔ የተባለው ቡድን እንደ ወትሮ ሁሉ ግድያ፣ እስራት፣ ማሰቃየትና አፈናውን ተያያዘው። በህዝባችን በኦሮሞ ህዝብ ላይ ደግሞ በተለየ መልኩ ትኩረት በማድረግ ብዙ ጉዳቶችን አደረሰ፣ እያደረሰም ይገኛል። ያም ሆኖ ጸረ ጭቆና አመጹን ሊገታ አልቻለም። እንደ ህልሙና እንደ ፍላጎቱ አልተሳካለትም። ህዝባችን በተለይ ውድ ልጆቹ ከአንደኛ ደረጃ እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተነስተው ትግል እስከ ነጻነት ማለታቸውን ተያያዙት። አንዱ ጀግና ሲወድቅ ሌላው እየተከተለ ትግሉ ተቀጣጠለ፣ ለዛሬም ደረሰ። በተለይ 10ኛ ዓመት የጸረ ጭቆና ትግል ጥሪ የተደረገበት ታስቦ ሲውል ማለትም በ2015 ዓመተ ምህረት ትግሉ በቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ ታድሶ ተቀጣጥሎ ቀጠለ። ትግሉም ወደ አዲስ ምዕራፍ ተሸጋገረ። ከጸረ ጭቆና አመጽም ወደ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ተሻገረ። ስርዓቱም አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ ከወትሮ በበለጠና በከፋ መልኩ ይህንን ጸረ ጭቆና አመጽ ለማዳፈን ተንቀሳቀሰ። በርካቶችን መግደል፣ ማሰርና ማሰቃየት አልፎም ደብዛ ማጥፋቱን ተያያዘው። ዳሩ ግን አሁንም ትግሉ ተቀጣጥሎ ቀጠለ እንጂ አልቆመም። የበለጠ ስርዓቱን አንቆ በመያዝ መውጫ መግቢያ አሳጣው። የዛሬ 12 ዓመት ህዳር 9 2005 ዓመተ ምህረት በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል መሪ በኦነግ ጥሪ የተጀመረው ጸረ ወያኔ አመጽ እንደ ቋያ እሳት ከዕለት ወደ ዕለት እየተጋጋመ እነሆ ለዛሬ ደረሰ። በተለይ ጸረ ጭቆና አመጹን ቄሮ ቢልሱማ ከተቀላቀለው ወዲህ ያለው ግስጋሴ ጠላትን ያንበረከከ ዜጋን ያኮራ ሆኖ ተገኝቷል። ህዝባችን የኦሮሞ ህዝብ የድርጅቱን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ጥሪ ተቀብሎ በሁሉም መስክ በተለይ ጸረ ጭቆና አመጹን ከተቀላቀለ ወዲህ በእውነቱ በኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ የተለየ ሆኗል። በርካታ ተጨቋኝ ህዝቦችም ይህ የኦሮሞ ህዝብ እንቅስቃሴ አራያ ሆኗቸው በበርካታ አካባቢዎች ትግሉ ተፋፍሞ ይገኛል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ በሰራው እጅግ የሚያኮራ የፖለቲካ ስራ ዛሬ በሀገር ውስጥና በውጪ ያሉ የኦሮሞ ዜጎች የትግሉ አካል ናቸው ማለት ይቻላል። ይህ ደግሞ ጠላትን በብርቱ ሲያሸብር የኦሮሞን ህዝብና ወዳጆቹን አስደስቷል፣ ተስፋም ሰጥቷል። ትግሉም ወደፊት እየገሰገሰ መሆኑን አመላካች ሆኗል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህ ትግል ዛሬ ላለበት እንዲደርስ የከፈለው መስዋዕትነት እንዲሁ በቀላሉ የሚገመትና የሚታይ አይደለም። በወቅቱ በርካቶች ይህ ትግል አሁን ላለበት ይደርሳል ብለው አልገመቱም፣ አላሰቡም። ጠላትም በየት ይደርሳሉ አይነት ሲያየው የነበረ የትግል ጥሪ እንደሆነ ወደ ኋላ ዞር ብለን የዛሬ 12 ዓመት ህዳር ወር የነበረውን ማስታወስ እንችላለን። ዳሩ ግን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በአርቆ አሳቢነትና በተጠና መልኩ ነገሮችን የሚከውን ድርጅት በመሆኑ እቅዱ ተሳክቶ ዛሬ ጸረ ጭቆና አመጽ ከኦሮሞ ህዝብ አልፎ ለሌሎች ተጨቋኝ ህዝቦችም መመኪያ፣ መኩሪያ፣ ተምሳሌትና ተስፋ ሆኗል። በዚህ ትግል ውስጥ ልጅ አዋቂ፣ ሴት ወንድ፣ ከተማ ገጠር ሳይል ህዝባችን በቻለው መንገድ ሁሉ በአገር ቤትና በውጪ ስለተሳተፈ እነሆ ዛሬ እያየን እንዳለነው ሁሉ ፍሬ አፍርቶ የኦሮሞን ህዝብ ከነጻነት ደጃፍ አድርሷል። ይህ ትግል እንደተጀመረው ሁሉ ተጠናክሮ ከቀጠለ ደግሞ ከነጻነት ማማ ህዝባችንን ማስቀመጡ ጥርጥር የለውም። ዛሬ 12ኛ ዓመት የጸረ ጭቆና አመጽ ጥሪ የተደረገበትን ዕለት ህዳር 9ን አስበን ስንውል ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት የወደቁ ውድ ጀግና ልጆችን መዘከራችን አይቀሬ ነው። ሊዘከሩ ሊወደሱም ይገባቸዋል።
ዳሩ ግን ለህዝባቸው ነጻነት የወደቁትን ጀግኖች አስቦ አወድሶ መዋሉ እንዳለ ሆኖ እነርሱ የወደቁበትን ጸረ ጭቆና አመጽ አቀጣጥሎ ቀጥሎ የወደቁለትን ነጻነት፣ እኩልነት፣ የሀገር ባለቤትነትና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት እውን እንዲሆን ትግሉን አቀጣጥሎ መቀጠል ግድ ነው። አድራቸውን ከግቡ ለማድረስ ቃላችንን እናድስ። ዘላለማዊ ክብር ለወደቁ ጀግኖቻችን። ሙሙታ ፈርደጃታ ተጎጀኖለኒ batte jibu kabi itanani gapani jinati biya batu pardagar mante kate babile ne kate danga ka kayublate abbane galmalate misena dagate mana banyatu enyumma konda gatu we sambada male biya kormalatu enyu sambaye bada sanyo ne barbada harkadi gana nyata alapa konga mada malanya de gapada malakai sabada dulu mahmuda kani ilmaratu yomiti tuani singalani ilma gamna kanafi ajeta dibasuti bore ababa ira garana mate ada ira biyete malakuri tiga tomore ai rata wana kai kudu biya pankata warega me kharupu ira duan holani wali jober matani akan cheni khabuma apa shashira siba kai kero kana nadanga darbe bandachi lamma kanarge kai kero kana nadanga darbe bandachi lamma kanarge kai oromo kana oromia jirani abashato mugurani kai oromo kana oromia jirani abashato mugurani abe Rabbi gudanu gargare kana garagenye darra dibakan dandenye nama genye apa pada sore be pada sora be bulo gana bala nago bisora kai gerongana alu jaga dan be pada cilam mangarge gerongana alu jaga dan be pada cilam mangarge Nabade duratu denjedi natu Madabinandale ni onattajale Madabinandale ni onattajale Adesake muratu injajari numatu Jansore pardako sirana pudu ako Omilo de dale adirrattajale Omilo de dale adirrattajale Yonni kutate kaya undu takotae Hare zarani Aka gotota isa duri sanagae Hare lumine Dani sakale nunanu sikae Hare zarani Barata palmate karara sibae Hare lumine Rana muskale arragaranu jagatu Hare zarani Enar mamurati talanko kaniyatu Hare lumine Mana makenya oromo malim jagatu Hare zarani Menili parpati kunol dikadatu Hare lumine Yagota biya kosi namdata namdatu Namdatu malapsin Malanyita deviru sinamdata namdatu Namdatu malapsin Malanyi wako
እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።